جروبا أوركسترايا فيلهارمونيا بروكسل. آلان عارف ویولنست جباشور و شیرکو کانیوار جنیار دفه جبا کوری کردستانه نه. مهوانن هول پرکری دگل هر تونکا دنگن آوازن وانین کردی دجی. اف موزیکا جعالی موزیسیانه که عراقی یجدایی که کرد و بابه که خلق فلوجه و با ارکسترای هاتیه نویسی. موسيقى غنية جدا ومتنوعة. موزیکی اما موزیکیشی زور دولمند و زوره اوروپیکان حزیکی زوریان هی موزیک کمان بناسن. اگر به شوازیکی زانتی و ارکسترایی دروست بنوسرتوا. امش استا با شوازیکی زانتی و ارکسترایی پیشکش مان کردوا. بزوره کسی که اوروپی دتوانید بیجنت و با شوازی اما جویله بگیرد. لگل پارێزگاری کردن لەو ناسنامە کەلەپوریەی هەیەی کەلەپورە کەشمان دەوڵەمەندە بەتایبەت کەلەپوری کوردی کە پڕە لە ڕیتم و هەمە زۆری. پارچه موزیک جهریم و دورین جدا ین کردستانه نه و آلان عارفی او حل بجاردینه. آسانی لما تو 8 دقیقه كموسيقى كردي شان بيت همور رنگكاني تا راديك تيا جگا بيتو من هول ما بو لم بو ناوم نابو كردستان سوات سما كردي كان ناوچي هورامان و ماوچي گرميان و ماوچي بادينان و كرمانجو همویم بەشێوەیەک ئەگەر مەیکێک مەسەلەن زۆر مۆسیقیکی باش بێ هەستی پێەکە هەوڵم دا بوو هەمووی تیا جێگا بکەمەوە چونکە لە دوجارە ئێمە کوردین. بەرهەبووین کۆنسێرتێ بپڕانی خەڵکی بەلجیکانە لێ کوردن ji هۆڵاندا و وڵاتên دوورتر jî hatine گوران ji ئیرلندا hatiye ji bo li evê şeva nehête ji bîrkirin برهف ببیت. براستی من لو شوانی کلی دانشتم لپیشی پیشوا نه ام لام کرد و نه او لام کرد و نه پشتم کرد و هیچی کرد نبود هم یا خلکی عربون یا برا فارسکان بون. لو کاتی که کالان موسیقی که اجنی و پارچه کردی که پیشکش کرد براستی آوان زول لمن بچوش و خورشت شقلانه جنی و زور خوشحال بون براستی. یعنی وقوتم اما بلغه لسروی که وکبلی ئێمەش لە مەجای ئۆرکسترایە لە میلەتانی ترکەم ترنین و ئەتوانین هاوشانیان دەرچین. ئەندامن گروپە ئۆرکسترایە ji welatên Hollanda، Belçîka û Fransanê digel her du solistên Kurdistanî tak û dil û wijdana berhevbûyan nizîk kirin. Zinaşîn û Roda û Bruxelles.